Staan maar nou net op met de ander is. Wil nou nog push vir my career, ek het 'n ander kus. Ek nou dit actually bereik in die universe. Maar daar is die mense wat kan glo, ek het right thirst. Probably cause I actually have the flow. So on the movement, they just see I'm on the go. They do not think that I be listening to Seago. Trying to think to myself, KGA, come on. Anyways, die manne is op lyn uit. Dink die manne is eintlik op pyn uit. Almal vol kak, dis hoekom hulle het hardlewigheid, man. Niemand kan het uithaal. That's why ek is einaai. Ja, ek is seer my bro. Vat het nou baal vir baas, ja, en luister, skeer jou so. Die vang die joke en dit is na my bro, man. Niemand wil aan lag, die is Bruce Lee, ek het 'n watermoed. Kom as flow minute, gaan ek aanhou die pressure op myself bou minute. Gaan ek aanhou na die pressure van my bou of wat?